uyu munsi Kapiteni Ibrahim Traore, Perezida wa Burkina Faso, kuva mu kwezi kwa 9 k'umwaka w'ibihumbi 2022, bisa naho ari umutegetsi ku mugabane wa Afurika uri guhigwa kurusha abandi bose mu isi n'igice cy'uburengerazuba bw'isi kugira ngo bamwice. Kugeza uyu munsi kandi hashize iminsi mike hapfubye kudeta wahoze ari Perezida Damiba ushaka kumuhirika. Iyi kaba kudeta iri gutegurirwa mu bihugu bituranye na Burkina Faso, byose bikaba imikino ikinwa nabo mu burengerazuba bw'isi bitwikiriye umutaka Damiba. Hakavugwa cyane Abafaransa n'ubundi Kapiteni Ibrahim Traore yirukanye kimara gufata ubutegetsi. Abanyamerika n'Abafaransa ndetse n'abandi banyaburayi bo mu burengerazuba bw'isi babishishikayemo cyane kubera ko yirukanye kampani zabo aho ikaza Abarusiya korana nabo. Uretse ibina Traore, ibyo uwari we wese ushaka gukorana n'Uburusiya asize uburengerazuba bw'isi. Iyo yabaye impamvu yo guhigwa no kwicwa kw'abategetsi benshi ku mugabane wa Afurika. Benshi babyiciwemo, abandi bararangira burundu, aho bamwe bafashwe nk'ibirwara, abandi bafatwa nk'intwari ku mugabane. Ariko se bwana Kapiteni Ibrahim Traore azakomeza guhangana gutya kugeza ryari? Ni benshi babayeho muri Afurika, ni benshi babaye muri ubu buzima, gusa bose uko byarangiye duhereye ku mazina y'intwari za Afurika ntibyari bishimishije. Ubwo wumve ko naguhaye ikaze muri iki kiganiro. Amazina yanjye nk'ibisanzwe n'Imana Iragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho uri ni kwa Oscar Dushime, iwabo w'ibyegeranyo, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Uhawe ikaze. Kurwanya abo mu burengerazuba bw'isi ugakorana n'Uburusiya cyarimwe n'Ubushinwa byabaye icyaha gikomeye, by'umwihariko kuva mu bihe by'intambara y'ubutita yabaye hagati y'umwaka w'1945 kugeza mu myaka y'1990. Gusa na nyuma yaho ibyo cyakomeje kuba icyaha gihitana benshi mu Banyafurika, abandi bavanwa ku butegetsi bakurubanganwa mu mihanda, abandi bahinduka impunzi z'ibihe byose hanze y'ibihugu byabo ndetse bakanagushyanga. None bwana Kapiteni Ibrahim Traore azabasha kurokoka ibitero nk'ibagabwaho, ashikame ahinduka umutegetsi w'igitangaza, abashe kubaho ari umutegetsi ukorana n'Uburusiya mu iterambere rya Burkina Faso, maze Abanyamerika n'Abanyaburayi bamurebere? Nibarangiza bumve bazibukira bamureke bagire bataratunaniye, cyangwa n'urugendo rwatangiriye muri Venezuela ejo ni hariya ibitaha Traore agakurikiraho? Ese koko ni igihe kingana gute bwana Kapiteni Ibrahim Traore azabasha kubaho mu buzima bwe bwose ahanganye n'Abanyamerika nka Commander Fidel Alejandro Hipólito Castro cyangwa Kim Il Sung, umutegetsi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru, n'abamukomotseho barimo Kim Jong Un ndetse n'umwuzukuru we Kim Jong Un. Bategetse Korea ya Ruguru kuva mu myaka y'1948, bakaba barabashije neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ihangana ryabo bahanganyemo bikomeye kugeza Abanyamerika babihoreye. Turakibaza, duhaye wa revolution yiswe Third African Revolution, bwana Kapiteni Ibrahim Traore azakomeza kuba igihanganye nk'aba Ayatollah b'Abanyayirani b'Abashiyite nabo bamaze imyaka myinshi barebana y'ingwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abo mu burengerazuba bw'isi mu mwihangana rirambye cyane? Cyangwa igihe kizagira naho nanizwe na za politiki zuje imitego mu bufindo by'Abanyamerika n'Abanyaburayi muri rusange bamuhitane? Ese mu by'ukuri muri Afurika bwana Kapiteni Ibrahim Traore azahitamo kuba nka Asake Afweriki utegeka Eritrea wahisemo gufunga igihugu cye kugira ngo Abanyamerika n'abambari bayo batazamugiraho ngo bamwivugane? Cyangwa ku rundi ruhande Kapiteni Traore hazagira hatsindwe ahitanwe n'Abanyamerika n'Abanyaburayi nk'uko byagendekeye Patrice Emery Lumumba, Kapiteni Thomas Sankara, Colonel Muammar Nyari Gaddafi, William Thabo Mbeki wa Eritrea, Samora Machel wa Mozambique n'abandi benshi bishwe ndetse bakicwa nabi, abandi bagaherwa ku butegetsi bahinduka impunzi bata ubutegetsi bwabo kubera ko batumvikanye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi by'abakapitaliste ndetse na politike zabamatse ibihugu. Uyu munsi Kapiteni Traore amakuru amugarukaho yose ni amakuru agaragaza ko umutekano w'ugeraniwe kubw'inkuru zo guri ku butegetsi bwe zimuvugwaho buri munsi, byihariye umwaka ushize w'2025 ndetse n'uyu mwaka aho watangiranye no gupfurwa kwa kudeta yamukorewe ikorewe n'uwahoze ari Perezida n'ubundi yahiritse ku butegetsi bwana Damiba. Bwana Kapiteni Traore nawe utarahwemye kwigaragaza muri politike zo kwereka Abanyaburayi ko ntacyo kuvugana n'abafite. Mu bihe bitandukanye hagiye havugwa ko yasimbutse bagiye kumwica, ndetse no muri Mata mwaka w'2025 hageragejwe umugambi wo kumwirika ku butegetsi ari kuburizwamo. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 5 umwaka ushize, umwe mu basirikare bashinzwe umutekano wa Perezida wa Burkina Faso Ibrahim Traore
yatangaje ko ari mu bihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi bamuhaye miliyoni 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gamurasa muturutse inyuma ariko arabyanga. Perezida Ibrahim Traore n'umwe mu bayobozi bato muri Afurika ariko wamamaye cyane kubera indwigaruhame zikomeye avuga zirimo kubwira ibihugu byo mu Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibigenza ku mugabane wa Afurika kari ubujura bw'umutungo kamere no gukomeza gukoloniza umugabane wa Afurika. Inkuru yasohotse mu kinyamakuru Perezida cyo muri Burkina Faso igaragaza umwe mu barinzi wa Perezida Ibrahim Traore wahawe amafaranga menshi n'ubwenegihugu bw'ibindi bihugu yazivugane Perezida Traore byakabitera utwatsi, aho yagize ati bemeye kumpa miliyoni 5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ndase Ibrahim Traore muhereye inyuma, by'umwihariko mu gihe yunamye ari gusenga. Banansezeranyije hamwe n'umuryango wanjye kuduha ubwenegihugu bw'ibihugu byabo. Bavugaga ko nta muntu wabyitesha, babaha agaciro amafaranga kurusha ubumuntu. Uyu musirikare yatangaje ku mutimanama we utakwemera kujya kubimbwa mu gihugu cy'amahanga no kuzapana ikimwaro ko yaguranye miliyoni 500 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubuzima bwa Perezida ashinzwe kurinda. Nanone ati ariko narababajije ni miliyoni 5 z'amadolari zikwiye gutuma mpora nishinja icyaha nicira urubanza rwo kutagira ubumuntu kugeza igihe nzapfira. Ayo mafaranga azangira umwami mu gihugu cy'amahanga cyangwa imbwa isuzugurwa n'abana babo. Nishimiye kubaho nk'intare mu ishyamba kuruta kujya kubimbwa mu mujyi wabo. Kapiteni Ibrahim Traore yafashe ubutegetsi bwa Burkina Faso muri Nzeri mu mwaka wa 2022 ahiritse Lieutenant Colonel Paul Henry Santiago Damiba. Kuva icyo gihe Traore yashyize mu maboko ya leta ibirombe 2 binini bya zahabu byagenzurwaga n'ibigo byigenga byo mu burengerazuba bw'isi, ahagarika kohereza ku mugabane w'i Burayi amabuye y'agaciro adatunganyije, atangira kubakisha uruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 150 za zahabu ku mwaka. Ikigo Institute for Security Studies kivuga ko mu rwego rwo gushakisha ibyakwihutisha ubukungu bwa Burkina Faso, Kapiteni Ibrahim Traore yashinze ikigo gitunganya pamba, yubaka ikibuga cy'indege cya Ouagadougou Donzin ndetse yongera gutangiza Air Burkina. Mu bikorwa remezo yashyize imbere kubaka imihanda, agura ibikoresho byifashishwa mu kuyubaka, ahakaza abainjeniyeri bo mu gihugu cye. Yiha intego yo kubaka imihanda ya kaburimbo ifite uburebure bwa kilometero 5,000 buri mwaka. Gusa nubwo bimeze gutya, ibi byose abanyaburkina Faso bari kumushimira ntabwo aba mu burengerazuba bw'isi babyishimiye, kuko yabambuye ubushobozi bwo gushyira ukuboko kwabo kuri zahabu z'iki gihugu n'ubundi gikungayeho. Muri ibi byose bikorwa na Kapiteni Ibrahim Traore, umuntu wenyine yishingikirije ni Bwana Vladimir Putin, Perezida w'Uburusiya. Mu butumwa butomoye yirirwa atanga ahaba mu burengerazuba bw'isi, ni Vladimir Putin wenyine Kapiteni Ibrahim Traore aho ikiganza cye, abandi bose ni igipfunsi cyambaye gaza gisirikare atangiye aramukanya nabo. Uru rugamba Traore arwana nkuko natangiye mbikubwira, ni benshi cyane ku mugabane wa Afurika barurwanye, bagira indwirwaruhame nk'ize, baravuga barakora bayobora ibihugu byabo, ariko birangira urugamba barutsinzwe, bamwe baricwa abandi batakaza ubutegetsi bwabo. Duhereye no mu gihugu cye cya Burkina Faso, nawe ubwe arabizi ndetse aranabisobanukiwe. Icyarimwe banamugiranye n'umutegetsi w'ikirenga w'iki gihugu Che Guevara wa Afurika, Bwana Kapiteni Noah Isidore Thomas Sankara. Uyu mugabo akaba arazwiho kugira amagambo atyaye nk'aya Kapiteni Traore. Yageze ku butegetsi mu mwaka wa 1983 ahiritse ubutegetsi bwa Jean Baptiste Philippe Ouedraogo, maze nyuma y'umwaka umwe aba ari we wita igihugu cye Burkina Faso, kuko bwa mbere afata ubutegetsi cyitwaga Haute Volta. Bwana Thomas Sankara uyu we mu buzima bwe bwose yari umusosialiste wa nyawe, yumvaga ukuntu abanyafurika bakomeza kuba mu butegetsi bwa gikapitaliste kandi aribo babakolonije. We n'imyumvire igihugu cyatangira kugishingira kuri socialiste y'Abarusiya. Ibi byamuteranyije n'abo mu burengerazuba bw'isi, by'umwihariko Abafaransa. Icyo gihe Ubufaransa bwa François Mitterrand bwashyize Thomas Sankara kuri nomero ya mbere mu banzi babwo muri Afurika, kugeza bakoranye n'umusangirangendo w'igihe kirekire, inshuti ye magara Blaise Compaoré, amuhirika ku butegetsi aramwica ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi ku mwaka wa 1987. Thomas Sankara akaba umwe mu bategetsi batangaga icyizere muri Afurika yose, yazamuye ubuzima bw'abanyaburkina Faso kandi mu gihe gito. Uko bikora ariko abanyaburayi batabonaga inyungu mu butegetsi bwe, ari nacyo cyaha gikomeye yakoze, kumva ko Burkina Faso ndetse n'umugabane wa Afurika byimakaza imitekerereze n'imikorere ya gisosiyaliste. Ibyo bikaba byaramubereye icyaha imbere y'amaso yabo mu burengerazuba bw'isi, kugeza bamuhitanye bitwikiriye inshuti ye magara Blaise Compaoré wamwishe.
undi wanashyigikiye Thomas Sankara abantu bakamumenya kitwa intwari ya Afurika ni bwana Colonel Muammar Gaddafi, umuyobozi wa Jamahiriya y'Abarabu wategetse Libya imyaka 42 yose kuva mu kwezi kwa 9 ku mwaka w'1969 kugeza mu kwezi kwa 10 k'umwaka w'2011 ubwo yicwaga mu mvururu ziswe The Arab Spring cyangwa umuhindo w'Abarabu. Izi zikaba imvururu zari ziganje mu bihugu by'Abarabu byinshi birimo ibyo mu majyaruguru ya Afurika ndetse n'uburasirazuba bwo hagati. Colonel Muammar Gaddafi icyaha cya mbere yashyizweho n'ugiri ku mwami Faruku wari ufite ubufatanye bukomeye n'abanyamerika icyarimwe n'abongereza mu bikorwa byo gucukura peteroli y'iki gihugu cya Libya. Colonel Gaddafi azigera ku butegetsi icyo yakoze ni ngicyo Kapiteni Ibrahim Traore yakoreye Abafaransa kuko yirukanye kampani z'abanyaburayi n'abanyamerika zacukuraga peteroli muri Libya maze umutungo w'abanyalibiya aho abanyalibiya ubwabo ngo bawigenzurire, maze abaturage b'abanyalibiya barya ku mapetrodora amafaranga ava muri peterole, babaho neza bigira ubuntu, bivuriza ubuntu, abaturage bakabyara bo babashije, leta ikita ku bana bayo. Gusa kugera kuri ibyo byose nta nyunga mu burengerazuba bw'isi babifitemo, byari ibara rikomeye. Gusa nanone icyaha gikomeye Colonel Gaddafi yakoze cyabaye gushaka kurema ubutegetsi bwa leta ya gisosiyaliste ya Kisilamu. Ubu bukaba ubutegetsi bwana Colonel Muammar Gaddafi yaremye agatera umugongo demokarasi zo mu burengerazuba bw'isi, maze ubwo butegetsi yashinze abwita uburyo bw'imitegekere ishingiye kuri Jamahiriya. Ubwo kuva muri za 70 Gaddafi atangira guhangana n'abanyamerika n'abanyaburayi, maze ibigo byabo by'ubutasi nka CIA na MI6 ndetse na DGCE n'abandi bose bashoboye bamuhigira hasi hejuru, kugeza ubwo mu mwaka w'1986 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umukawboy Ronald Reagan n'ubwo Colonel Muammar Gaddafi yamwitaga afata icyemezo cyo guha amabwiriza igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo mu kirere USA Air Force kugaba ibitero kuri Gaddafi ngo bamuhitane. Ibi bikaba ibitero byakozwe muri operasiyo yiswe El Dorado ku bufatanye bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icy'Abongereza cyo mu kirere Royal Air Force. Byahitanye agakobwa Gaddafi yareraga ariko arakirokoka. Kuva icyo gihe nibwo urwango rweruye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanyaburayi muri rusange ndetse na Gaddafi n'abo yitaga bamatsibugu nabo batigeze bahagarika kumugendaho kugeza yishwe mu mwaka w'2011. Colonel Gaddafi yavuga ko Afurika igomba kunga ubumwe. Gaddafi kandi akavuga ko Afurika ikwiye kugira ifaranga ryayo ikibeshaho ikareka gushingira ku nkunga z'amahanga kuko Libya ye birazwi Gaddafi ayiyoboye yahaye abaturage ubuzima bwiza nta nkunga n'ideni by'uwo ari we wese afite. Colonel Muammar Gaddafi izi ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwa Africom izi mu bihe bishize zumvikanye zishinja Kapiteni Ibrahim Traore ko yakoresheje umutungo wa Burkina Faso mu kwirinda. Wumva bavuga ko bakunze Burkina Faso ndetse n'abanya-Burkina Faso. Colonel Muammar Gaddafi ubwo yari umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe mu mwaka w'2009 yanze ko hari na hamwe izi ngabo zihabwa icyicaro ku mugabane wa Afurika, birangira zigiye gushinga icyicaro cyazo ahitwa Stuttgart mu Budage. Gaddafi ahashoboka hose hamuhuzaga n'abo mu burengerazuba bw'isi yarahanganye ndetse agira ubushobozi bwose kugera naho bigaragara ko ari ubushobozi bwose mu guhangana n'abo mu burengerazuba bw'isi, ndetse atangira no kugira uruhare mu gushyiraho bamwe mu bategetsi ba bamwe mu bihugu byo mu Burayi, nk'aho mu mwaka w'2007 yahaye Nicolas Sarkozy arenga miliyari 50 z'amayero ubwo yiyamamazaga kuba perezida w'Ubufaransa. Gusa ntabwo abanyaburayi ndetse n'abanyamerika bigeze bemera byose Gaddafi yakoraga kuko yari umwanzi wabo kandi akwiye kurwanwa. Muri 2011 ubwo iby'imvururu byazamukaga muri Libya babishishikayemo cyane batanga amafaranga ku nyeshyamba zarwanyaga ubutegetsi bwa Gaddafi kugeza banafashe icyemezo cyo kuzana indege z'umuryango wa OTAN zirasa Gaddafi n'ingabo ze. Byose byarangiye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 kuwa mwaka w'2011 Colonel Gaddafi yishwe mu rupfu rusuzuguritse koko ku mugabo wabaye igihangange nkawe. Uyu akaba umugabo abanyaburayi bahize mu gihe cy'imyaka irenga 40 kugeza bamwicishije kubera kutumvikana nabo ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye zabangamiraga inyungu zabo ku mugabane wa Afurika. Uretse Colonel Muammar Gaddafi ndetse na Thomas Sankara, mu buryo buzwi aba banyaburayi bafatanyije n'ababiligi mu kwica Patrice Emery Lumumba, umugabo waharaniye ubwigenge bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuturanyi w'u Rwanda mu burengerazuba. Icyo yasize nawe
no gushaka kuhakonga abanyekongo, aho Patrice Lumumba yashatse gutumira abasoviete ngo baze n'ingabo zabo muri Kongo mu myaka y'1960, aho zagombaga kumufasha kugarura umutekano wari wazambye mu bice bya Katanga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyemezo cya Lumumba cyabaye cyo kwikurura umujinya w'abanyamerika n'abanyaburayi, kuko ku murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington, Perezida ubwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibyo bihe, Generali w'inyenyeri eshatu watsinze abanazi ba Adolf Hitler, yahawe amabwiriza atomowe na CIA yo kwica Patrice Lumumba. Ni nuko nguko begeranyije abanyekongo barimo Marshal Mobutu Sese Seko Wazabanga n'uwari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe, ahirikwa ku butegetsi arafungwa, maze Lumumba ajyanwa mu ntara ya Katanga yicwa ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1961. Lumumba mu buryo budasubirwaho yazize kuganisha Kongo mu mikorere n'imikoranire n'abarusiya b'abasoviete, ndetse no kwima ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gushyira ikiganza cyabo mu mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, neza nk'ibyo Kapiteni Ibrahim Traore avuga n'ibyo akora. Muri Ghana kwa Bwana Nkwame nawe yumvaga n'abo mu burengerazuba bw'isi avuga ko leta zamatse ibihugu ari nk'iza Sekibi. Ghana ye ayerekeza mu matwara ya gisosiyaliste, agirana imikorere n'imikoranire na Leta Zunze Ubumwe z'abasoviete n'iz'abashinwa. Nawe ibyo mu burengerazuba bw'isi Nkwame arabijugunya. Iby'abanyaburayi n'abanyamerika baramuretse aguma ku butegetsi babitegura neza, maze rimwe mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'1966 Kwame nka Perezida wa Ghana yafashe urugendo ajya muri Vietnam, avuyeyo aca Beijing mu Bushinwa agira ngo aganire na Mao Zedong. Igihe yari ari mu Bushinwa yakiriye inkuru y'uko yaritwe ku butegetsi na General Joseph Arthur Agra ko binabaye byiza atakwirwa ataha. Ni kudeta yakozwe ku kagambane k'ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA. Kwame nyuma yo gurirwa ku butegetsi yamaze iminsi 4 mu Bushinwa, nyuma havajya kuba muri Guinea Conakry kwa Ahmed Sékou Touré kugeza apfiriye Bucharest muri Romania ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1972. Ndetse urupfu rwe narwo barugereka kuri CIA y'abanyamerika ko yashyizwe imuhitanye kuko ibyo yari arimo yerekeza umugabane wa Afurika mu matwara y'abarusiya ya gisosiyaliste cyari ikintu kitari kwihanganirwa na gato. N'amazina menshi muri Afurika yatwawe n'impindura amatwara yo gushaka gukura ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu bihugu byabo, bashaka kwerekeza ibihugu byabo mu mirongo yo gukorana n'Uburusiya kuva intambara kabiri y'isi yose yarangira. Ku rundi ruhande, si benshi babaye muri iki gice cyo guhangana n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ngo barame bamara igihe kirekire cy'ubuzima bwabo ku butegetsi mu bihugu bya Afurika. Kuri uyu mugabane undi se nkaho wafashe icyemezo nk'icyo cyo kurwanya politiki zabo mu burengerazuba bw'isi ni Afashe, utegeka igihugu cya Eritrea kuva cyabona ubwigenge kuri Ethiopia mu mwaka w'1993. Gusa nawe kugira ngo abashe gutegeka igihugu cye yafashe umwanzuro wo guhindura Eritrea igihugu cy'akarwa, kitabana n'ibindi bihugu, kukinjiramo no kugisohokamo biba bigoye, by'umwihariko ku baturage bacyo, kuko ahora yikanga abo bose ko bamuteza ibibazo. Nawe ubwo arabizi neza ko abantu bo mu burengerazuba bw'isi abangamiye inyungu zabo. Ibi byose ni ibikomeza kugaragaza uburyo bwo gukora politiki yo kwigiza yabo mu burengerazuba bw'isi ugakorana n'uburasirazuba bw'isi. Ku banyafurika aba ari igisasu uri kwizirikaho. Hanze y'umugabane wa Afurika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bo mu burengerazuba bw'Uburayi ntabwo bigeze borohera uwo ari we wese washakaga gukorana n'Uburusiya. Nk'ubwo muri Chile mu mwaka w'1970 Salvador, umusosiyaliste bizwi, akaba yari inshuti ya El Comanda Fidel Castro, ntiyigeze yumvikana n'abanyamerika, maze ubwo bamwohereza General Augustino Pinochet amutangizaho intambara ashaka kumurika ku butegetsi, maze Salvador utari ufite ikindi yakora akora ibishoboka byose, afata imbunda ya AK-47 yari yarahawe na Fidel Castro ariyahura. Muri Brazil abanyamerika bahiritse ubutegetsi muri operation yiswe Brother Sun kubera ko ubutegetsi bwaho bwari mu murongo w'abasosiyaliste bakorana n'abarusiya b'abasoviete. Muri Indonesia abanyamerika bahirika ubutegetsi bw'abasosiyaliste, uwo ari we wese watekereje mu murongo w'abasosiyaliste barirukanwa, kampani zabo zisimbuzwa iz'abanyamerika ndetse n'abanyaburayi. Imitungo kamere y'igihugu cya Indonesia yegukanwa n'abanyamerika. Byukuri ni urutonde rurerure rw'abategetsi mu isi bishwe n'abanyamerika, abandi bavanwa ku butegetsi bazira gusa gukorana n'uruhande rw'abarusiya ndetse no gutera umugongo uruhande rw'uburengerazuba bw'isi. Yaba Fidel Castro nakubwiye tugitangira, yaba abategetsi ba Korea ya ruguru nabo muri Iran, nabo barokotse ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku kiguzi cyo hejuru cyane, kuko nka Castro we yahizwe inshuro zirenga 638.
Ibi rero bituma abashyigikiye kapiteni Ibrahim Traore bagira ubwoba ku musore ukiri muto ushobora kuzahindura byinshi muri Afurika. Ariko se tubigiye kingana iki ko kutazatsindura urugamba arimo nabo mu burengerazuba bw'isi nabyo bishoboka? Kuri we ati biragoye ariko niteguye kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma w'ubuzima bwanjye, kuko upfa urwana ukitwa intwari, wapfa uhunga ukitwa ikigwari. Buri wese kugeza kuri nge nta n'umwe uzi uko bizagenda. Ariko se kapiteni Ibrahim Traore azarokoka ibitero byo kumwica agabwaho buri gihe kubera amahitamo ye ya politike? Nugira igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi, ni ukuri amarembo aruguruye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho uri ni kwa Oscar Dushime, iwabo w'ibyegeranyo, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Uyu munsi dushoje gutya. Bye. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbaganye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nka ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya. Ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye fashion.